SSA school teachers jong ke jelam ikla jong baru wei ko mablatif tu bakadon ka agitation ka ba ki namar ka pending salaries ka ba ngimla pan pelai menta la pembahasan menai ka blok ke jongki be menta ka jabi wilayah Syong committee baki hadin ba nakadiam jong department wilayah Syong na bagi work out kai ka solution ban boy saka jingya pakin call off non kata ini kecilki te kabar nasukat kalau ba ila rai ni kita komen ba la kumulung mulai ya kadika pending salary bijuki by next week saubenai lang parla ba lihat kalau saubenai kalau tadi te bagi mulai suara saubenai Badadin bang layo pada ya kafon nampe ko dali in sa tulay kakum kaji kakum ka entitlement kide ban yo hapo ki school ki kata kata ka benta ko but nangta chuchu kadon ki ren na kumta kumno ban penhe lu ki patulok ka jonki te yakani rong la patai ki pe ingin pada keren mata ya enhancement dari debat penhe betulok dari kabar nukong suang ini keren ba ngin bu menta data commission ka education commission ka badai lengba jong ini commission baru ki grievances baru ki issue badai menta ka job na menta ka education department ka baha nandu ka primary level hadu ka higher secondary level ba kan ke commission kan study kan page na dok senang kan ba kumo pi kindon ki recommendation ki ba ki ai chan na ka benta ka quality education na ka benta ki grievances ki ba leksi ki ni kai ki dok ba kunju du na ka benta kuno panang pendik pendian yang na school but sol but no kedok bahkan dok standar education joki hakawai pawai Islam hakawai pawai jaga jong ke jelam ikla jumi de komtang wilayah nila ai dia kan ka ya ko official communication syaki hakawai de ba kan salary ban na terpat ya ki ba ke call off no dia kan ka agitation joki bat ki ko ni namla bat na ai ta di hapan le pangai syaki parang dikai kita tentai ko ada subscription bat na kermen scan ba lah kumdu kin call off ya ni ka jinga ki ki bat pakin le join dia ya ki school ki ki ha ki school ki dokter ke baham apa penjelam ke kata kedeka ka ji pendu jona na lian ka komen bat ki ni ki no ya lam jong SSE school teachers